Kwako ambao unaanza kujifunza graphic design, huu ni ushauri wa bure ambao nakupatia. Hautosikia mwingine akikwambia haya maneno. Unapojifunza graphic design siku zote, kama wewe ndo unaanza, focus on real project. Yani usifocus utoe kitu perfect. Yani kwamba maybe uliona mtu fulani ametumia font fulani ilikaa vizuri, katumia color fulani, katumia background fulani ikakaa vizuri. Ila wewe unaanza, mwenzako ni master, then ukataka utoe the same thing kama alichokitengeneza, alichokidesign designer mwingine ambaye tayari yeye kashakuwa master katika lile eneo. Ili uweze kukua, lazima ufocus na real project. Ninaposema real project namaanisha kwamba hata kama umefanya kazi vibaya, just design. Lengo la kwanza la design ni ku deliver an information, inaenda ku solve a certain solution. Kwa hiyo inaenda kurahisisha ile visual communication ya jambo fulani, kitu fulani au event fulani. Kwa hiyo unapo design kitu fulani, cha kwanza unakuwa umesha solve tatizo. Tukiachana na perfectionism ambayo unaitafuta. Cha kwanza umefikisha ujumbe. For example, una design poster inahusisha uuzaji wa vipodozi. Unaposhare ile poster, kitu cha kwanza umetangaza ile biashara na kuonesha solution kwamba hii poster imeleta ujumbe wa kitu fulani. Before mtu ajaangalia kwamba hapa umepress sehemu sahihi, hapa umepress sehemu ambayo si sahihi, anaangalia ule ujumbe ambao poster yako imefikishwa. Then ile poster inapofikia watu ambao wenye uwezo kuliko wewe, ndipo wanapokupa message kwamba wanakupa feedback. Rekebisha kitu fulani, rekebisha kitu fulani. So next time unapokaa chini, unapo design kuna kitu unakuwa umeongeza. Kuliko ungefocus utoe kitu perfect, ukatumia siku 7 ku design poster moja, unakuwa hamna ulicho gain kuliko yule mtu ambaye kila siku ana design poster moja na kila siku anapokea feedback na kila siku ana improve. Kwa hiyo unapojifunza graphic design, usiogope kushare kazi yako ambayo ni mbaya. It's better ukadesign for 30 minutes, for 60 minutes, for 45 minutes, ukashare, then ukapata feedback ambayo wewe itakujenga for your lifetime na itakufanya kuwa master kila siku unakuwa umegain au umeongeza skill fulani. Huo ni ushauri ambao nakupa. Achana na perfectionism, achana na kutumia fonti za kuremba, achana na kutumia mtu sijui kutafuta picha nzuri za wadada. Focus on real project, focus on designing a certain project, share, upate feedback, uimprove kuliko ukatumia siku 30 kudesign poster moja then ukawa hamna ulichojifunza.